Itu limited di situ kota-kota tak terima duraka ridallahi fi ridal walidain wasuh Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim Para alihi wa ashabihi minat tuqa wal wafa. Maka itu hadisa ekomelo ki mita kunrai makasih. Komelo ki mita wanita soleha. Maka ini minta iza nazatta alaiha sarrafka. Komelo ki misangi makurai kanja. Iza nazarta alaiha sarrafka. Ku itanga ima pakariu. Sinapa mo? Emang sih nih makuriu ni? Keterangan apa Muhammad Arfan Arifin natangai bini mapak review berarti iya bukti makure marwa iya adalah ciri wanita soleha. Nah sebab itangai boleh lah kini mapak review apa angkat tuh itu makure kumani kok kebetulan lari tapi macam apa lah masuk apa maka cucu uluna seluruh yang hadir maka itu hadisan Nabi tak iya tuh makure gampala dan tuh komelo ilo umrah dia pakai modal ya ko angka na duit tak puri mendaftar na de pana nadapi waktu talo umrah angka lalat gampang makunrei lolongan apalang umrah dalam sedikit tak narampe maka nigi makunrei milau pamulang o kolaken na koni apalang na itu pada ni kupura lau umrah nigi makunrei milau kolaken na koni apalang na itu pada ni kupura lau umrah bu dan semua kriminal kelaki tak bagi dia mereka di lalu matu koni jadi dia tu waktu paruwe waktu lau umrah tapi itu si oni tapi waktu lau aja lalu tak coba tahu kaya selalu yang hadir itu di tegu kurang buktinya apa itu tomatota ia memang na matuata makoto jadi usaha kami tak pada pare berarti tak perlaku kami apa madari ang kemakun rai ya ko indo na kapoling mana ema aku ni liang ima oko kitu ka rumah kasing itu dah mae oko kitu ka mara utame mak bagi mae dewa dipangi ka mak wala ni gari ti mak musuh pala kurang ni makor ko mak angkat tapi ko macam na kapoling ngapi aru motor nang kali tak masuk apa tapan yang disuruh setong-tong boleh cekik bawa duri atas sikala jeling di 500 polisu nah aja angkat to madari arau ni iya ko ambo na emo pero agay langi pero kami na sulit na langi tapi kung ito lang kapore pali icumi itu tak do service lupo aja usahakan ini papadapade ini makun reye marondi pagkasinilali bati tama dari lakit ta magay apa ku itawite karata ng Muhammad Arfan iya waktu na kalolo dia na 2 tali menadar pura na bote kung itawite karata Arfan waktu na kalolo dia na 2 tali menadar pura na bote jadi pagkasinilali bati umada pagkasinilali bati umada ya angkat sipa mapunay ay makadubot to sa din angka talusipa mapunay ya kumelo kinasaya lakita nomor 6 di anggun di ruang tamu gesit di dapur siksi di kasur anggun di ruang tamu gesit di dapur siksi di kasur aja ama anggun di dapur gitu kan sunasuni jadi dia kumace ilakit beni tadi ya lalu tewoy komanan na imakun rey aja tewoy magi makun rey nga perlu disayang apa iya tuh beni perlu ay sayang pak beni perlu ay sayang nah sobat 2 kelebihan na makun rey magay macam aja salah na 2 kelebihan na makun rey nga perlu disayang nah sobat macam apa tuh aja salah macam tuh apa mati aga masuk air macam apa tuh iya ko arwani makutulong aja ayo bosi-bosi je makutuka lo kantoro makutuka dara makutuka lo galunda sebagainya iya ko bene namo palice rajin itu rumah jam
si balikan na to si ko ang karaw itapo macay bawah magara bawah ni ciri anak nomor aja sadana iya ko beni na mo capu campai beni na mo capu campai insyaallah paje iya tu macay iya normas perlu saya beni na sebab macing mapatuo macing mapamati salamun kaulan mirrahim tablan lo tablan ibu salamun kaulam mir rabbir rahim. Ya kaya penapa lain ia masuk komadeka tali HP tak sampai YouTube napa sampai ceramah Bugis Muhlis Samsuddin. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Akan lagi perjodohan nah. Salamun kaulam mir rabbir rahim. Selanjutnya Pak Muhammad Arpandi polet tak alimi bene tak nali nama tro ya. Polet tak alimi bene tak nali nama tro. Apa zaman-zaman na tumakun rai bendahara. Zaman-zaman na makun rai bendahara. Apa ang ketunya dari aroni? Mana ka ali nama na misang isat na kulkas isat na pak barasang isat na lugoy. Ali nama na misang tanya urusan mo aroni itu. Alimi bene ali nama tro tapi ini makun rai mengerti toki apa angka tu makun rai ini din ali nama tro mana kembali ujung palamari. Iya kasih lakin apa bawa lagi? Ada apa kasih berarti tak matur. Selanjutnya, ini makun raya sewaktu-waktu bersari si HP nalak kita. Apa magi dari tuang ke arone si sena asana anti loki ko HP na anto. Madari itu tuh asal janda pale asal mak asal c pale loki ko komandangi dari punggawan. Madari lato kan umume tama raja bangeng lato HP bersari selalu di HP na. Boleh HP ramah ceramah kemalam tas. Pacuriga lada ini nasihat bini ku pandang nakat topa masa naso tas loka galungi loka nasa galungi tas sila loko na tu galungi na talpon na makada kindro ko makada kuwanya nasa galungi nakada tungang mo ngade nakada tungang ay hindi nasa watak ko api dokol ko jolo mancanya nasa api dokol ka matanga ka malumping ang kaga nasa kumali na nanak ka di kaga nasa pa ka di sakada nasa gilona tapi kanjak na tu pak kanjak na makudre pandan nakangi iya ko ang kabola masih tasi tangan. Kapan ang kabola masih tasi tangan? Bente no kutu aku re manana. Iya, mana si tangan kutu? Bito metia si tangan ko. Namu keluar kini mana tuh? Iya itu selesai kerjaan aku re manana kan. Nih, aja tak punya sifat mencung. Apa mana itu ang karo nih makin cung. Ini balik milau tempe, ini tempe milau kaju, ini kaju milau suprakko, ini suprakko milau. Nigi makun rai manipi timunna. Ia tu ciri-ciri makun rai pananaga. Angin namanana sebab mari kami bawa. Apalagi dari kola gerak-gerak ilakai nala doraka. Tapi kumangan nak tuju itu tu namari gaga. Dan sebab napasom itu kasih takon sesubuh juru mapi gau. Puren master di mana susi master si matarana sinaja mamana. Jadi dia tuh mereka mana nak makan nak tujuh mo apa angka yang secara besar. Digi tamakun remani picilakna. Ia tu ciri-ciri makun rekat di. Nasibale tu ipalai kaji pala buampan ini tu dia mo yang rea. Yang kami di nasubu kaiwana kasoro ada sejalo. Ia tu ciri-ciri makun repak kojang. Ini lalu sini nali baso nali some nali putumala nali doria nali laser nali mana. Tapi kau masih gini tadi ditambah limuk ya. Ini tak tu. Diri itu makun remalampe bulu kalepak. Iya tu ciri-ciri makun rekutu. Maki waktu putu na sebab namu alena de to na nule kampang ini. Odo to ne waktu kulo pari-pari macerama angkat taroki okumondring na auto tarik makada. Iya mana nama cantik paimang janda mani. Kau kasih kawan cara bukti terima cari bukti makun re lah ganti ko comok ko jolok mati di bawah di seru kamu. Ya ku bukti baru pak. Daripada tu nomor si gandengnya, mantri si tipu, si dikacen kedua. Kau pakai jawab beli sih pak, itu baru. Tapi kau tadi
sinoko tengah sosi cok dokan wani yang kapiring tak gapo terima pangyo aja nih apa aja makan putih apakah sope macerama maka makutan Pak Ustaz kedua ni keguguran anakku puri malak anakku kedua ni keguguran angka kahro ilalang angka kahro lalang kaki baca-baca supaya dia keguguran aku deh aku bang insyaallah gampang itu mau berakai itu carana supaya dia keguguran aku raya ini makun raya kumelo ilo mak jumal kita kumelo ilo mak jumal kita alat kuai ko cerek palingan ngi wejene kumema jene raketa ini palingan ngi wejene dene jene ya palingan ngi wejene kuburan ni mak jene mak aro mak juma angka tu camite ku tujuh na sarange angka tu camite ku tujuh na sikue angka tu camite ku tujuh na ingae iye naro yala ne pinungang makuraye ye ku to majanggo angka tu kecapak na janggo na ku janggo rucing tapi ku janggo tak beran dia mulai iye le pinungang makuraye ibacangi salaw ay kapitu sibain na toy nakal kausar ay kapitu sibawa irna ko angka na sesa way jene na koronang cere tercampur kangi we diul makudaya kaya tu dia nak guguran makudaya selanjutnya engkau makutan kuberi Pak Gut itu dari barang anak lo kumelo Pak Guru ko kumelo ko turi malunra andre na semua tu lakai musapi deposi aku tanya deposi so wi aga pare ku igaru ni andre we agi nasupak andre kan andre ga ibacangi ayat pengalat Allah parauhu waraihanun wa jannatul ma'in iya ibacan ni tuli malun rai nandre na suta laketa namo polisani wa mandre warung ya kolat tu mulai tatai mati kak lo itu namo mulai cek di nandre sebab mari mak baraka itu na suta parauhu warihanun wa jannatul ma'in selanjutnya talu sifat tajagai ya talu tajagai supaya dia nak mata-mata laketa dia nak kata-mata apa sifatnya tu asana arone sisa mata-mata kata-mata KTP kuburai supaya dia nama korot talu sifat tajagai ATI nomor segi Andrina pakasing Andrina memang ada kilo na suami memang ada superku na suami nomor 2 Tindrona pakan senjaki Andro Tindrona aja tadi mak bosangi nomor 3 Iero Andrena Tindrona Iero aja nama kita makada agsir Andrena Tindrona Iero iku Iero pakasingi aku berdiri di dulu dik tomatornya semua tomato kulit aku ki aku ki tabawi limana tomatata apa takak doa baik ya tabawi limana apa takak doa sebab magai itu limite ide citu ko tomatata ton rima duraka ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhti walidain gara-gara tomatata tadi tadi cing Yesus tabawi limana mata apa takak doa itu lempar balik ya kalau ya apa gimana atau dari mana peralatan bersamaan tahan ya dia tuh limite tuh di Cina otomatis tadi orang itu limite di Cina ridallahi fi ridal walidain riu itu pengalat taala oku menurut riu kedua penjajat tak iya silakan kembali kita Pak Sumi iya Bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Rahman ya Rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi ma ataita min asy-syarri wal karama wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan sahabat media sekalian, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Terima kasih.